Ji bernameya jîngeh, silav û rêz temaşevanên hêja. Jîngeha me ya îro gundê Husênîk e. Ev der jîngeha min e. Zarokatiya min, xortaniya min, ciwaniya min li vê derê derbas bûye. Me xwest em wekî ekîba jîngehê bên danastîna gundê ku ez lê hatime dinyayê bikim. Em hêvî dikin bername li gor dilê we be. Jîngeh dest pê dike. Temaşevanên hêja, ev der rêgeha xeta gaza xwezayî ya ji Batmanê divir da derbasî Çewlîgê bûye. Ji Batmanê bigir hettanî Çewlîgê bi sedan gund û gundik bi çêkirina bi vê rêya ango kanalê gaza xwezayî gelek zirar hatiye dîtin. Her wiha ciyê em lêne jî di nav erdnîgariya gundê Husênîk de ye. Ev der herêma Rezan jê re tê gotin, Rezê Dehlê. Dehl ji bo çi tê gotin? Ez dixwazim hinkî mijarê vekim jî. Dehl bi taybet ji bo dehl û dirê devê çeman dibêjin. Lê li vê herêmê ji bo ciyê daristanî, ciyê dar û ber hebin jê re dibêjin dehl. Ji ber vê jî navê Rezê vê derê Rezê Dehlê ye. Her wiha dîsan li herêma Licê li gundê Penav jî Rezê Dehla Qazî jî heye. Yani peyva dehl li vê derê gelek tê bikaranîn. Êca di nav vê dehlê da bi kîlometreyan ev xeta gaza xwezayî divir da hatiye derbas kirin. Hem xweza hatiye tahrîb kirin û hem jî zirar dane xwecihiyên vê derê kesên ku wek jîngeh bikartînin ji bo gelek firindeyan, ji bo gelek ajalan, mar û mûran ev der jîngeh e. Lewra jî em balê dikişînê ser. Dema bi xwezayê re bê lêstin divê em balê bikişînê ser. Êcan wekî min got ev xeta ku divir da derbas bûye Rezê ku min niha behs kir Rezê Dehlê pirahî rez jî ketine ber vê xeta gazê ji ber wê jî ew rez û her wiha gundiyên xwediyê rezan jî nehatine evê kirin. Yani perên wan jî nehatiye dayîn. Heta evê jî bêjim li vir xwecihiyên gundê Husênîk li Rezê Dehlê dora Rezê xwe hemû bi derfetên xwe bi têl kirin. Êca piştî wê têlkirinê têlan wan jî xira kirin avêtin. Em ê qasek şûn da hinkî derbasê nava rez jî bibin. Ez ê hinkî wê em bêjin texrîbata ku lûr hatiye kirin jî em ê bi dîtbarî wek çavdêrî bi we re parve bikin. Niha ez derbasê wê derê dibim. Temaşevanên hêja li vir kindirok heye. Ez ê hinkî biçirpînim. Kindirok divê meriv hinkî ji jor ve biçirpînê ji ber ku
قرمه به پشت را دیسا جی او ببه شین ببه مزن ببه جبر ویج مروسات جور ده بچرپینه چیتره او جی بلا اندر بمینه ایجا از خوازم هی که بس اوه کندرو که بکم اف کندرو وکی لافو که جیه کوله به لی خود هونه و هل دکشه جور دریج ده به ایجا جویا آجاری جی هیا آتال یعنی و آشیری جی هیا که بنرم اره اویا شیرینه از بگرم باخه هم ویا دکنه وکی پنجار دناو روندا سور دکه چیت که دپجین دخون و هم جی بخاگی جی تیخوارن به تایبت جیه کو رزلیه و جیه کو امبیج دیواره به خوازایی و کوران هاتیه هوناندن دورا رزان بهتر دبر دیوارن بر سنجان دا تی و وسا هل دکشه لور شخوا جبر کو دورا رزان هاتیه تیل کرن اف کندروک جی دبر تیلا رزان دا هل کشیه gelek fayda vejî heye ji xwe dayîk dema derdikevin nava eraziyê li pincar digerin bêtir li pincarê kindirokê digerin ji ber ku kindirok zêde tunene li her derê nayê jî ji ber vê çendeyê jî kindirok di nava pincaran da yê herî bi fêdeyê ji laşê însan re dîsan girêdayî ev xeta gaza xwezayî li vir bifikirin ev dara biîvekî darekî kevnar ew jî hatiye derxistin ji ber ku ketiye ser rêgeha wan dîsa li vir jî darekî heye qijandine ji kokê ve derxistine gelek dûdirêje yanî me got ji batmanê hetanî çewligê gelek tiştana daye berxwe ev rêya ku divir da çêkirin xeta ku divir da birinin bifikir li vir xwecî hiyên gundê Hüseynik li vir rez şandiniya rezan dikirin di demên berê da li vir şerab dihate çêkirin li vir dims dihate çêkirin benî êlê sed heyf û mixabin niha ji ber ku ev xeta gaza xwezayî divir da derbas bûye evan rezan jî hemû hatine xirakirinê bifikirin ev têla ku gundiyan ji xwe re dora rezê xwe honandinin wisa hemî xirakirine û rê divir da xetê birine vê derê hemû rez e wekî wî dibînin di nava rezan da darê biîvan hene ez wisa derbasê nava rez bibim rezê vê dehlê ji ber ku vê derê bejahî ye herêm bejahî ye bêtir tiriya vê derê bi tam e bêtir bi fêdeyê jî çimkî ciyê avî nine ciyê ku ji bo rez taybet û ji bo dara biîvê hirmiyê vana li ciyê bejahî bêtir baştên ji bêtir feyda wan digî merv yanî fêkî didin ji bo wê jî yanî ev qadekî gelek mezin gundikê bi qasî 130 mal ku bi van rezana em bêjin çandiniya van rezan dikirin îro meriv li derdora xwamêzet ke bi rastî jî meriv xemgîn ve li vir gelek bîranîn çêbûne gelek însan dewrdayîm kirine li vir lê îro em gava mêze dikin ew jî wekî me got bi destê desthilatdaran û bi qirêjiya mejiyê desthilatdaran van derana hemû hatiye taxrîbkirin rezê însanan warê însanan hatiye xirakirin dîsa wekî û deng jî belkî dibîzin wisa bêdeng niha çûkê zerik hatine tabî demsal bihar e li vê derê gelek çûk û firinde dijîn ez dixwazim hinkî taybet behsa wan çûkan jî bikim çûka zerik heye çûka reşik heye çûka nîvkew heye dîsa qijdok heye gelek cûreyên bi vî rengî dîsa beytik hene beytik gelekin niha wekî wî dibîzin jî yanî çûk êdî hatine çûkên ku koçberin şênahî çêbûye amadekariya hêlîn û çêkirinê dikin bi rastî jî di nava xwezayê da meriv gelek xwe şanas hîs dike lê wekî min got sed heyf û mixabin bi destê desthilatdaran ev bedewiya xwezayê ev xweşikbûna xwezayê tê xirakirin em ê bernameya xwe bidomînin
niha dibin atmosfera dengê çûkek zerik da em wisa wekî dibîzin dengekî ku hezûr dide dilê meriv. Di nav xwezayê da bi rastî gelek xweşînek hene. Wekî dengê ev çûkê çawa dengekî xweş û wek hîsiyatekî baş ser meriv çêdike. Di nav xwezayê da bi hezaran gul û guldan ku çîçek hene. Paşnava min, navê pîra min, navê çiyayê Dêrsimê yek jê, her wiha navê kulîlkekî, navê Kurdan qismekî jê ku Kurdên Zîlanî têne zanîn. Bi navê Zel meriv dikare pênase bike, wekî paşnava min jî, navê pîra min jî Zel e. Niha cî ez lê me jî yek ji kulîlka Zel li vir derhatiye. Min xwest ez li kêleka wê ronîkim. Ji ber ku ev der wek jîngeha min e, ciyê ku zarokatiya min jî derbas bûye li vê derê. Lewra jî ev kulîlka Zel taybet li herêma me gelek ji vêya dertê, li her derê tune. Li Dêrsimê çiyayekî bi navê Zel heye ku ev kulîlk li wir bêtir hene. Lewra jî navê xwe ji kulîlka Zel girtiye. Kulîlkekî bi rengê sor e, jêrê wê zûlî ye, cureyekî zûlê ye. Lê dema di demsalê destpêka Adarê da ev kulîlka Zel dertê bi qasî heftekî emrê wê ye. Di bîranînekî de tê behskirin di derbarê vê kulîlkê da dibêjin min kulîlkek dît, kulîlkek nedîtî, rengekî sor, sorekî nedîtî. Ew qas kulîlkekî bedew e, rengekî xwezayê ye. Lê sed heyf û mixabin em bi qîmeta ev rengê xwezayê nizanin, wekî desthilatdar, wekî civak divê em bêtir li xwezayê xwedî derbikevin. Qasek berê me behsa texrîbata li ser xwezayê kir. Bi rastî jî ev tiştê ku tê kirin li vir, ev boriya ku di vir de derbas bûye, di ser hezaran gundan da jî derbas bûye. Ew tu gund û gundikekî jî ji wê gazê fayde nabînin. Tenê di nava erdnîgariya wan da, di nav mal û milkê wan da derbahtiye derbaskirin, zirar dane gundiyan û xwecîhiyan. Lewra jî min ser kulîlka Zel da û di ser dengê ev çûkê zerik da ev kewnêr e, dengê çûka zerê kewnêr e. Erê, dengekî hêja niha bi ser me ve skiniye serdarê ve ew jî ji xwe re bang hevalê xwe dike. Jîngeh didome. Niha cî ez lê me herêma Heslanî ye. Ev kevirê li piş min xuyatke jî kevir çortan e. Ez dixwazim wînkî çîroka ev kevir û vê herêmê bêjim. Ev herêm jîngeha koçeran e. Di serdemên berê da li vir koçer jiyan e. Di wê demê da jî çortanê ku çêkirine li ser vî kevirî heşkirine. Ji wê demê hetanî roja îro navê vî kevirî wek kevir çortan maye. Di roja me îro da jî xwecîhiyê gund ji bo vê derê dibêjin kevir çortan. Dîsa ez dixwazim hînkî di ser vê herêma cî niha ez lê me, ez behs bikim li vir dîsa goristana koçeran heye. Li vir ew jî goristanekî gelek kevin e. Yani di gund da bi qasî ez gîştimê kesê behsa dîroka wê çi qasa nêzîkê nekiri, lê serdemekî kevin da li vir koçer jiyane. Çünkü bermahiyên wan jî li vir hene. Eca wekî min got ev kevir çortan jî ji wê demê maye wisan şiklekî teşeyekî baş girtiye. Li vir ji ber ku ciyekî volkanîk, ciyekî picûk heye, bi tesîra teqîna ku derê êdî li wir rûdaye jera kevir reş tê gotin. Ew li wê derê jî şiklê ew ê girtiye teqîna çiyayî. Eca ez dixwazim behsa mijarekî din jî bikim li vir. Bereket axa hemû miriyan da be, bi taybet miriyên me Kurdan. Apê xalê Hesnî hebûn, xalê diya me bûn. Bavê min carna digot di vir da bi diyar diket û deng li stranekî dikirin. Ew strana
خاله حزنی دگوتن ام وسا ویجی لبر ببیر بین و بشه کی پجوک جوی ستران جواره بخوینم دلیل حیران برداری که مدامره و مچه وای دلیل وای دلیل وای دلیل وای دلیل وای لمن ولا طاقم سنگه مشترامینه کان یاب درنجه وای دلیل وای دلیل وای دلیل وای دلیل وای لمن ور راموسانه کی بدمن جبابه ترا خیرش دیا ترا وکا حجه وای دلیل وای دلیل وای دلیل وای دلیل وای لمن هگتن آوه ده پرسین آوه دوم خجه وای دلیل وای دلیل وای دلیل وای دلیل وای لمن وکی تزانین لهرما لجه هر سال وکی سیستماتیک شوات پیکتین لورجی وک گورستان کوچرانه لهرما حسلانی اف دارن نوا او گورستانه نه اف جی بشوات را وسان شوتینه کتیه کوکاوه بتوهای شوتیه براستی هر چقصا لهمبر خوزای ایریشن وسا هبجی دیسا جی وکی ودبینن دیمنداجی لپشم خویاد که خوازا خوانود که خوانوجند که برخوادره لوراجی هر چی قصا لسر خوازای پیکاتای نینی بین کرنجی خوازا لهمبری وان پیکاتایان لبر خواده ادخوازم بسا او شکلین تشگرتنا ترحیجی بکم لور ترحا آودیک جراته گوتن ام بیجو وکی چیایه کی لور هیا بسه آلیان دا قرقزه تنه دجیه کی دا درباسوکه جبو مرد درباس جور ببه آلیه گند و آلیه آودی هر دوجی وکی قرقز شیبونه وکی اوسا زنار تشگرتی اوجی ده سردمن بره دا دما کو ارد هیجو ام بیجو جنبون چه بویه نوالو هر وها چه بونه مثیل اوجی وکی شکل گرتیه و کورین کو گلک جیه کتنه جی زنار وسط دا کتنه جیر او تشایی کی جدا گرتیه اجا بونه وک شوقی هم وکی مگوت لوی رخی آلی آودیک هم جیل رخی آلی بره گومه ته گوتن لوی داری شکل کی وسا گرتیه جیه کی وسان رنگینه بدیتباریا خو وک سیرانگه هیه هرما آودیک هرما کی نافداره لوی هرما گنده حسینک دا آودیک هم بکانیا خو هم بن خامن خو خام جبور رزه و در تایبت دات گوتن اف تایبت مندیا و هرمه خام آودیک جوان رزان رد گوت دیسا حرکت کی هيا وک سترانا سر حرکت کی لسر حرکت کی دبجه سر حرکت کی بچلویا بني حرکت کی بچلویا فستان ام کی هر وها لسر سترانا ویجی هيا و دیسا وکی مگوت لور چره آودیک هيا آودیک جناو خو جوی چری دگره او چر آواتیک یعنی اموسا پیناسه بکش بو آواتیک شرته گوتن بدمره آوادیک بیه آودیک جبر ویجی هرم بگشتی مرو دما بگره دست هرم کی هجایی دیتنه هجایی په بحث کرنه طبیل وان درانا جیانا منا زاروکاتی جی در باس ملوان درانا من گلک و آب هوای تنفس کریه بسالان و آب هوای تنفس کریه لور مشوانتی کریه لور مسترانان گوتیه من هلبستان خواندیه بیرانی من زاروکان را حواله من زاروکاتی را چه بیه طبی از وکی مردم زل و حواله من اکیبه ام
چندیه برنامه جی رنگ و ساچت کن ام جی بجی دشن مخواست ایرو وکی تایبت برنامه کی ام بین جی کو زاروکاتیا مل در باس وی ام هی کی دیتپارین و در چاودرین خو لیور بو را پارو بکن براستی جی از این کی هستیارم جی دوی الیدا جبر وجی ام نه در باس الی ترحیب جینگات دومه تماشاوان نجا نها ام گرو گشت خود دومینه اما تو بر و داره داجی چینق روهلی چیکر نها هواجی گوهری نها باته احتمالا که مزد به باران جی بباره اجا چینق رو اف هلین خو بچاوی چیت که اون نکل خو وک ماتقا بکارتینه اولی لید خه بقاسه کی کند که پشتره و کنه اجارنی برجر نکل خو لید خدبه هنرکی تایبت تداهیه دوی چوک چینق رو دا وکی چینق رو دو جی دوان هیل نوسا دا دجین هیل نوسا چید کلی دو بهتر مثلا جی کو سالا بره مانه دو تدا وک جینگه بکارتینن اف جی وکی مگوت جینگه ها چینق رو یعنی تماشاوان هجا گند حسینک و هاوردوره بگشتی دما مرو بحث بکه حوجه مرو بحث دیروکا گند حسینک جی بکه گند حسینک بناو خواه کهوناره قلی تیزانین قلی جچرا تیگوتن جناوس و شکفتان را قل تیگوتن بدم هوریان جناوس و شکفتان را و قلی جی تیگوتن جبرک و انسان کود قلان دا جیانه جوان را گوتنه قلی لورا جی ناو گند کهونار قلیه گند سه جاران هاتیه خرا کرن و والا کرن جاریک دو جار جی جبر غلای کس ده گنده نمایه ادخوازم هنکی بسا جغرافیا اردنگاریا گند حسینک جی بکم گند حسینک دکوه باکور لجه و هر وها بدعبلو قرنگوز پعناف هر وها جنزور دیرخست پیرک گوما کازو و جلک و انگول و سینورداره هرمکی استراتژیکه بدار و بره دهلو در گلک لهرما گند حسینک هنه چیای حسینک هر وها بناوه کور هنگو کور کوان کور رش کلکه هر وها گلک ناوین چیاین بچوک جی لوه داره هنه جغرافیا کی هجا نه جی از لیمجی طرحا آودیک جراته گوتن اف طرحی دکیلین پیش دا من باسا شکل گرتنا و داره جوارا کربون نه لپشت من جی کو خویاد که لوی داره جی حولدان کی هی جبو بنداوه کی انگو گولت کی بچه کرن اف بو چند سالن وسا ارد گندیان استملاک کرنه جبو کو حق وانجی ندن و هر وها بنداوه جی هیچه نکرنه پیشی گرتنا بنداوه دست پیکه او جی دوی انسان ما خواجیهین و داره گندکین و داره ین کو به بنداوه را مقدور دمینن دنگ خواه بلند بکن ام جی وکی اکیبا جینگه هی ام چوان دنگ خوازای نه ام او قاس جی دنگ جواکه نه لورا جی ام جی گول و گولجکان را دبیجن نا دی ساعت خوازم بالی بکشینم سر مجاره کیدن لرخه منی آلی چپه کوره کوان هیه کوره کی سر بخواه چیه کی سر بخواه لور جنگه کی کونار گلک کوناره لسر ریگه ها ارزروم و آمده یا خطا کاروانان کو درباس دبه او کوره کوان لوی داره او کورجی ده سال 2056 او وکه کانا مرمره کانا امبجه کوران لور دست بکرن او کوره کو بناوه کوره کوان دهات زانی جنگه کی کونار بون اوی جی همو خرا کرن و جبو برجواندی خواه
lazım e meriv lehemberi desthelatan lehemberi van pêkateyên bi destê însanan qirêjiya ku li ser xwezaya me tê kirin dengê xwe bilind bike. Em wekî ekîba jîngehê hem dengê xwezayê hem jî dengê civakê ne. Niha jî em di demsala biharê danin belkî li vê herêmê barana yekemîna salê niha dest pê kir. Ew jî ez bawer dikim li gor qenaeta însanan meriv kare bêje niga me bi xêr hat ji bo gundê Hüseyinîk. Em bi van hest û ramanan hatin dawiya bernameya xwe. Em ê hewl bidin heftaya pêşiya me li cîkê dibin mêvanê we. Heta nî wê demê li xwe miqate bin. Bi xatirê we.